personal tum litum aporting pen kacuhang pen aporting mana politik buat lang tun pandai corolo pen karbing lo rat taman tame bangsa news dan lang kilang tu atum aphan dan lihin petame corolo pini ini tum pe posi media pha nangkok lo alam thipi bangke lapulo je non kedam tang hop talong Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma announced lo je maran lo pen motok atum hana bangke khodaga bangke khosa autonomous council long bangke separate electoral rule bonai et lo la pen ke la dakitu dunji IMSC atum hita me khodaga bangke non tribal atum bangke thorun long ilopu alang media kadogawi hangsi pakliar elo lasi morana tumke isi claim tax elo basi nili hil beta churudun lo sita isi ningdu ko mangela pulo je karbing long autonomous council ke 1952 ningkasi district ke long lapen ke asamang bong ke thena district ke karbing long hello lapen separate electoral rule bonai vek nang ji bu ili tum sing hang paprang ili tum ke hang aningkan bangke lalo first bangke 2016 aningkan 20 September hula suhuta me ili tum hang lo kansila agyar thinu tame ladak isi kadoko we rat tingrum si je separate state separate electoral rule bodai vek nang ji pusi padak penang konglong puta dulo lapen ke aku 2017 ningkan ta tesong pono je ring ang jang ta hola sotai tum kadok kawe karbing long arar tum ningke hang pa claim ponje apat council apat ki pa claim ponje pada presar ta pilo lapen aku 2017 le thota ka konglong lapen ke high court ala anta PIL ta pidamlo epen akes ta hailu Haider pita PIL akes Haider pen Guwahati High Court pen order pilo. Je alang tu man 6 months ang bong ke separate electoral rule bonai lang po 6 dul arona teng pen claim pinang po High Court pen order pilo. Sita Karbiang long autonomous council ke amek kijang ba kilu ke cikrong ba ke tek long leson cuman det claim tidak lo arju det lo lasi Karbiang long rat aphan ko anmak ki claim pinai ke alang tim claim pe Karbiang long asa aning hang aning sentiment alam Karbiang long a BJP banon ke dobom MP MLA tu mangke claim tung tidak lo lasi nili pudam dia bangke maran la pen motok tu mangke 2020 ningkan si autonomous council da kelong Karbiang long bangke 1952 ningkan si district council da kelong lape autonomous council da non hela autonomous council tum long elo district long da pete autonomous council long elo ili tu sing papra kopia porlo la dar bangke la hello ni BJP da pan ki puang tu ge nong ke do CM yen pa puang tu ge people nang tum claim ke ke people nang tum claim ke maran la pen motok tum ke people claim tek se lo atheo la dak leading party tu la tum ke claim bang aning threat polo la dak BJP tu mangke aning threat polo la sin ni lihin pen ka choneli kang tung kebangkit lalu je maran la pen motok autonomous council ACM IM tum long nang tum talang dun tha Charlie dun tha maran motok tum aling the tum son nang tum ta Charlie dun tha rat phara ding hang lo papleng dun tha lalu ni lipuang tu ge Karbiang long rat kim mang lam nang tum ta nang no je den tha pen nang mek char dun tha lang dun na bang so Charlie dun tha athe mun nang lisu ta joy ke joy wana pat pini nang li CM dui penap dik nang lisu nang suke CM man ideji ho la so kisung nang li hala so nang li arjap ideji la sino nang li tum jakong do hut nang tu bi claim on do hut ho central ta BJP state ta BJP
otonomas karbing lo otonomas council BJP na tu ki claim unahul claim tukang thap posin nilihin beta alang tumpan tuning riglo Secretary of Law Pachini pon lo je Moran Motok Autonomous Council laso latum ke long ke non hela ingkan powelang ko sipu sita latum kada council long election lote lage anut kapre ke tum bahut jagonong le okal Moran Motok atum anchodi bahut ki jagonong ni ke laso rule bang semar el laso semar tek pon latum han choro nilihin pen Moran Motok Autonomous Council kachari kita geding tum panelihin pen curup parpik lo. Lepeng dak ta semar nang po. Athepi ma dak Karbi Anglong Autonomous Council ke ningkan troksike pra pli pleng elo. Kasi kedya thulo dak bangki. Kasi nili chuning lo. Kasi dak ta lason separate voter list. Dak pader dipin pen selam nang po. Lepeng dak akaprek akai kecil so tum dak election bang nang turun long le nang pu la so rule bang semar nang po pada depin pen nasi nili pachini lo pima la so semar me pote elitum mo pisung pigi elitum Karbi Anglong Autonomous Council ta chipang budaji long le phelang ta chipang budaji pima pulote non kedam tang da solar project ho akaprek ka long le na cherai la ke che so tum bo ipi khang tan te lasi isi kasik sak thet tani la so separate ditu voter list non ma selam le pulote iritum mo esu bangke long le ta widet po e khai ta wir kogi lasi nili chuningri nili ke abotai da chuningri pilo aprang ta media penta non mangke botai ta ki ong thu pikan lo lasi la non thu bangke lasa itu arul abangke selam nang po lepen ke autonomous state ta article 244A autonomous state lata wanserasi mi lata dia rong chalo ate aprang ESDC jointorong pi wan pu pusining chi thelo autonomous state ta sita alang li bangke autonomous state ta chior to that compromise that to state government pen so nilile ninje lam kali ake hai Johnson be XCM lam li si media lam paklang dak alam lo ahok lo lake jointorong PC chior dia lo autonomous state ke lasi non ke triple engine sarkar BJP sarkar tumla state non si evan thekhe ja son sa angring do nunta athe 11 years non ruling alo BJP tum Karbi Anglong Autonomous Council lo lasi josi pader bom bote elitum state ta wedaji longri long patta wedaji lapiyo lasi ni tu matha lo je next government dang ke APSLC pansi pangni po Karbi Anglong Autonomous Council long ki mane government chelar po non dhubang ki chelarle pute Karbi Anglong arat rengunelo lepen longle phelang ta bir kokpo lasi next ke APSLC si Autonomous Council si cari po dasila government do po Autonomous Council long APSLC si cari po athe pima pulote kedam tang MP election da seat cap high elo APSLC tu lapen ke non MLA election da high labji APSLC tum si ala di mahasaulam ni pun tekte hai sidak dak Karbi Anglong East West abang ke APSLC tum high labji MLA election bang ke la seat for da APSLC se high labji athe piman BJP tum kam klam klipin non ke dam tang theglong lo PGR ta alang litum eviction thek khidelo PGR ala hawar khalong ta PGR do bukajan Jadav Rai gran nam ta PGR long le do adak eviction se det
lapin di Phu Railway Colony la dakta la tum itu order dokok court pen order dokok Supreme Court pen order dokok ta lang tum bangke eviction sedet apuju lapin ke phelang pilong ta la son lo PGR biar along le ada dakta non puar ni anta eviction thek sedet lo lasi pengkela miadi potate ing than thek sedet la tum BJP tum ingkang thani kali kece so fansi miadi potara piturong la puju isi koso niol malaki kang thanang posibute kece so fansi miadi potara piturong la ana lak puji mi potaki isu la ana lak puji teta karbidung e pak long de ha kece so tu masi miadi potata long turong la puju lasi la itu government jesi BJP government no council ke cari lagi incomplete lagi. Ate this is not a government without opposition. Lagi opposition opposition da sit ave kulate lagi dasar government ke choklim kali lagi. Lasi so non cari bama government na jitu tuliran rohang ke cari government ke choklim kali lagi. Lagi opposition da pin ke lagi government pun lagi aron kali. Ada jitu democratic aron ateng famle hai menon ki lasi ke choklim kali la jitu council non Karbin Long Autonomous Council ke cari pon government lagi incomplete lagi lapeng ke non election bangke non da pachini dak lo la sit phota APCLC highway tu dan si rat phan pachini si nilam thing tong ko kadam